Болдун ытыкманы өлөн эбенки национальный районун олохтоохтура ырдьыттара. Киң сирен таянчытар түрөбүт өлөмүт кобуун булчут табахыт жона кытаанак условияга бэйне кырыстаммак өлөлээбеттерин дүмүгер бириңи биһиги өлөмүт чечири сайда турарын умноо суохтаахпыт. Өбүнгүлербит олорун аспыт олохтора билиңни олохкотак найтакка олус устук ырахан эте. Тииммет үктүгенмет болу таңас сапмыртоға туттар тәрил ағаяға жи уатсуаға. Этини бардын кинлер болохтаан курдук ырналлара кимтен да тугуда көрдөбөккө бээлерин кыхтарынан оңостоллора булуналлара. Өлөн эбенки национальный районун учурдарын Цемен Христофоров 19 суеттен тедиен барбыттара. Кини 9 оолаах ага бахалык. Игнатий, Архив, Нифант, Афанасий, Степанида, Мария, Василий, Степан, Ануфрий. Кини кыха Мария Семеновна Христофорова кергенинен күстө күннүн ыңал болан 6 ого күнсирин көрдөрбүттере. Кинлер оголора Стапан, Боруско, Дуня, Кристина, Хрустопор, Мария. Жалиңдагы олорон Саринине сол сырытын метереленден сордакка өлөңө ыталлар. Онно оголорун барларын тиен улунайыңа туруналар. Өлөңгө келет көстөкүн эмиски сүранын ыжан олохтон туурur. Мария Семеновна сыгырбас оголорун кытта соҕода хаалар. Тыйы сусулубыйга тынна хаалары, сайдары, булуга сөйүнен толкуйдан, стабыллаах элитинен үлелен камсан, күстәк санаалаах сыты хоту киһи буолан оголорун барларын атахтарыгар турартабыта. Оголора бары өлөн районун сайдытыгар семей кылааттарын киллербит кохуунчон. Олортун бирдестере биһиге бэбит Евдокия Константиновна Христофорова Никифорова болар. Евдокия Константиновна эдер сааттан быт кабинакка истенненен үтүү собастаахпыт үлелээбите. Элбэх өлөн нэйлеген олохтоохторун араас модный таңастары сылаас элетинен деген таңыннартабыта. 1950 сыллаха Гаврил Федотович Никифоровтын ыл болан сетті оғылмыттара 4-2 сенняқтар, 6-12 қос сенняқтар, 15 қос сенняқтар. Улахан кыз Александра Гаврилевна сетті оғылыра бары үдді көректяқтар, республика орыйын тәлітедергер сетігілектік үләли қамсысын жылдар. Улахан ол Николай Гаврилевич он оғылы ұтық аға, коммунальный хозяйство ветерана каптаста родовой община бағлыга. Ағуан үхіс қарын уллардыр дағаны тыға кеде хозяйстватын көрер істе. Орты кыз Христина Гаврилевна 6-ға амараға ете, ағы соға әяға себеті, 2-ға қо себеті. Эдер сааттын район сайдытыгар арас үлелерге үтүү собастақты үлеләбіті. Бірігін бөчөттақ сынылаңыларын сеннергер күйіскеме болар, чөл олығы пропагандалан халықта қамыннан жарықтанар. Елена Гаврилевна бүлі қоратын кирап бөхөлегер, өрәғы бүлерегеттен ананан тибит бөхөлегер ыл болан, же уаттерінен 5 оғылының руланан ыл маңыта болан олырар. Оғылыра бары олатан үләхет жон. Степан Гаврилевич үлетін тоғыры арайпо тәлітетіге үтүү собастақты үлеләбітті. Түйет оғылақ амарақ аға соғы әйді. Михаил Гаврилевич коммунальный хозяйствоға механикынан үлелі қамсысынжар. 5 оға амарақ ағата 10 минеге сен әлеккей әйді. Александр Гаврилевич коммунальный хозяйство үләйді 2 оғылақ 6 сенне. Сынялан кемегар спортынан жарықтанарын сөбілер. Ордук волейбол, бильярд ойнурун сөбүлөр. Бехике төрүттер бит эбенки ылын уратологун жаган жарган эттеринен канырынын илче сылжаларын таба бул бар болан өлөртөн өрүхүллен кыхалкаттын быахынан мындыр өйдөрүн күүнен сатабылларынан олох-олорон келбиттерин көз олохтоох табахыттарын бара аймактарын кергендерин оголорун элже сылжан үлелен аспыт олохторун жахактарын тустарынан ужур ситимин салгаатчылара оголоро буларын нумокайын. Сыл сору оңостон өбүгөй түйөкөстерин үйретен сайыннаран төрөбүт дөйдүбүт үлэхет жоннорунан кен туттарга олоққа үлэға көғөлөр солталақ өбөгелердігінен сыжаннаргытынан кен туттун, үйретин ген ыңырабыт.